na redu od on uzima praznu sliku tako briše Sajler. Pa to stvarno izgleda kao da Jan leti. Baš kao i u klipu. Sajle se više ne vide i zbog pomeranja ručne kamere izgleda još stvarnije. Znači, tako je napravljen ovaj internet klip. Ali, nažalost, to također znači da je klip ipak samo klip. Gledali ste Galileo. Ostanite i dalje uz prvu. Doviđenja. Veoma sam zadovoljan njegovom funkcijom, uspela da mi eliminiše sve do jednog bojice. Sonja crvenila pa je se imala ovdje na licu.